Službenik banke lukavo iznosi ogromnu količinu novca kojoj se gubi svaki trag. Zatim započinje igru zagonetki i stavlja policiju u nezavidan položaj. On je taj koji će kontrolisati situaciju. Opasna igra počinje. O, kolega! O, zdravo. Dobar. Nije loše. Da te vidim ti sa torbom. Ma pusti, razum, nosim deci stvari. Idemo se. Prošlo je skoro 6 sati od kako je službenik ove banke Aleksandar Spasić napustio svoje radno mesto. Uskoro će unutra nastati pravi pravcati haos. Ali kako je Aleksandar, pored tako dobro obezbeđene banke, izneo torbe pune novca? Nakon odlaska iz banke, on je pozvao taksistu kome je dao malo veći iznos novca od uobičajenog da mu mobilni telefon odveze do Čačka, a u stvari kasnije smo saznali da je on samo svoj telefon dao taksisti i dao mu veći iznos novca od uobičajenog kako bi mu on samo praktično prošetao telefon i tim je zavarao policiju. Radnici banke ustanovili su da u trezoru nedostaje velika suma novca, ali u prvom trenutku nisu mogli ni da zamisle kolika je stvarno količina deviza odneta iz banke. Zovi policiju. Odmah. Pljački veka u Kragujevcu, ali i Srbiji, pročulo se za manje od sat vremena. Aleksandar je očigledno do detalja sve isplanirao. Čak je na iznenađenje inspektora ostavio poruku namenjenu njima. Jedan od Spasićevih poteza koji je također bio neobičan je bio taj da je u svom telefonu koji je poslao u Čačak da bi nas zavarao, ostavio poruku namenjenu šefu kriminalističke policije i u tekstu poruke je napisao reči "Vidjet ćemo se tamo gde je sve i počelo". Kraljevi podanici, njih 10, svake godine kralju donesu svaki po 10 poluga zlata. Svaka poluga teška je po kilogram, znači svaki treba da preda 10 kilograma. Špijun je obavestio kralja da jedan od podanika pravi 100 grama lakše poluge. Sve poluge izgledaju isto, razlika je samo u gustini zlata. Kralj je mudar čovek. Jednim merenjem na vagi saznao je koji je podanik zakidao na polugama. Zagonetka glasi: kako je to kralj znao samo jednim merenjem.